Assalamu alaikum au pakhair ragli. Once again, welcome to the class. Bismillahir Rahmanir Rahim. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Da yawakh kuli urazda. It's a beautiful day. Da yawakh kuli urazda. Mung chata wayu chi da yawakh kuli urazda pa English ki dasi wayu. It's a beautiful day. I'm agree with you. I'm agree with you. زه در سره متفق یم یا زه ستا سره اتفاق کوم. I'm agree with you. I'm agree with you. زه در سره متفق یم. I will think about it. I will think about it. زه به په دې باره کې سوچ وکړم. I will think about it. زه به په دې باره کې سوچ وکړم. I will think about it. زه په دې باره کې سوچ وکړم. I'm so tired. I'm so tired. زه ډېر ستړی یم. I'm so tired. زه ډېر ستړی یم. مونږ چاته وایو چې زه ډېر ستړی یم په انګلیش کې داسې وایو I'm so tired. I'm so tired. زه ډېر ستړی یم. What did you say? What did you say? تاسو ویل. What did you say? تاسو ویل. مونږ چا نه پوښتنه کوو چې تاسو ویل. مونږ داسې کوو What did you say? تاسو ویل.